He nui ngā honotanga o te Wairuatanga ki wā tātou mahi katoa. Kare taia te wehiwehi. Ko te Wairuatanga kei roto wā tātou karaki, kei roto wā ngā mahi e pāna ki te kai, i mua te kainga i ngā kai, e whakapai ngā kai, ana ka tukuna te wairua ki te rungarawa. Koera ngā āhuatanga, mehe mea kei roto te Wairuatanga i wā tātou tikanga, te nuinga wā tātou tikanga. Mehe mea kare te wairua i roto tērā, kare te e tai pai ngā āhuatanga. Koe nau e ki nei. Kare taia te kupu, spirituality. Kare tērā whānui, tino whānui e pāna ki ōku whakaro o Wairuatanga. He kaupapa tino whakahirahira tēnei, te Wairuatanga ki ahau. He maha ngā take mo tēnei. So I understand my Wairuatanga to be my connection to forces greater than I, my connection to the unseen world. You might want to use a word like spirituality as well. So my Wairuatanga can be a way, can inform me. You know, I've heard and read that Wairuatanga can be that feeling in your gut. It's your gut telling you. It's the intuition that's saying that person is kei te pai, go and hang out, or maybe just tai hoa on that and just noho and whakarongo. So my Wairuatanga is very important to me. It's and I engage with my Wairuatanga in many ways, but ultimately it's that unknown space, and it's the intuition I use that informs me on how to engage in a moment in time or with the person as well. Tino nuinga, te kaupapa o te Wairuatanga. That for me personally, it is all around us. It is all around me. Just because it's not seen doesn't mean that it doesn't have an impact on our existence, or the way we carry ourselves, or the way we respond to particular contexts. So going back to thinking about Wairua being all around us, that there are lots of forces that help mediate that as well, such as tapu and noa. Ka taia e roto ngā āhuatanga mo ngā mōtetea, ka taia e roto te maurākau, ka taia e roto ngā āhuatanga pērā i te wakaama, hari ngā tamariki e runga te moana, ka kite koe te āhuatanga e pāna ki tērā kia ata tau te katoa o hoi waka, ka pai tō hoi. Me mea kei te awararu e tai, ka raru ko koe. Engari, i roto te kapahaka, he nui ngā āhuatanga ka taia te ako, i roto te Wairuatanga. Ko te nuinga he pāna ki ngā karaki o nehera. Me ngā mōtuitia pēnā ia pine te kura, e whetu miniti haere ana. Kuira ngā āhuatanga. Engari, there's a lot of teaching in that, he nui ngā wairua ka puta I tēnā. And there's a story to that as well. And it's getting the kids to understand how I pērā ai.